engathi uNkulunkulu angakulela nabo bonke abathakathayo, abantu abakuthakathayo bangabathakathi icebo labo nje ukuhlala phansi bethakathe bemosha impilo zabantu. Labo uNkulunkulu engathi engalwa nabo, ekulwele kubona, ekunqobele bona. Ukuthelo nolakala kaNkulunkulu alehlele kubona bonke abagangayo abathakathayo, ababelene nempilo yakho ungenzanga lutho. Shilo kuNkulunkulu wathi ke ngizokulwela wena kuyothula. Thempindiselo ngeyakhe. So ungasiphindiseleli kwabakuzondayo, ungasiphindiseleli kwabazama ukukuthakatha noma bakuthakathayo. Kama ku Pastor Ningi channel yenyu Flick yizokufanele subscribe like le video le. Kunye ongakwenza ukuthi uqinisekise ukuthi ke you become a member ekhona liko ongayisebenzisa lapha ngezansi. Kanti futhi siyacela ukuthi wenze ukubalekile unikele kuyona ke channel ungakwazi ukuthi wenze lokho ngokuthi usenzele account le oyibona la kule video. Kafushane silibhekela iphupho likaLuvo ulingicela ukubuza lokho ukuthini iphupho udutshulwa. Sike sayenza ivideo la sikhuluma khona ngokudubula, but problem is besifaka namanye amaphupho kuyona leyo masiphendule lokho. So njengoba sesiqale umkhankaso omusha ukuthi at least asiphendule iphupho nephupho ngokuzimela, singafaka amanye so lizoba lula ukuthi umuntu athole nje iphupho elingaxutshwe namanye amaphupho lilodwa. So siyayenza le video sizokusho nje ukudutshulwa ngaza ukuthi lokuqala ifuna sivele ukuthi maphupho udutshulwa uphawu lolu oluvama ukuthathwa njengolubi kakhulu, ngoba ke suke luchaza ukuthi kumele ube umuntu oqaphelayo nosukumayo ekhuleke, ngoba sekunozungu olubi esuke bekwakhela futhi kunemizamo emibi yabathakathi yokugadla ngemithi nje emibi kakhulu. Amahubo sebentwana ngesitheniti ke ngokuba izitha zami zikhuluma ngami nabawuhlomele umphefumulo wami bayahlebelana. Ngani futhi singaveza nokuthi okwesibili umaphupho udutshulwa uphawu olubi nalo singathatha njengolusho ukuthi kumele uqaphele kakhulu, ngoba kungase mhlawumbe ubhekane nentukuthelo yomunye umuntu onenzondo noma okubambela amaqhubu. Izaga 15 verse 18 ithi umuntu onolaka uvusa ukuqabana, kodwa ke owephuza ukuthukuthela uthulisa ukuqabana. Kanti okwesithathu sikusho ukuthi umaphupho udutshulwa sithatha njengophawu olubi futhi uma udutshulwa nolusho ukuthi kunomuntu ofuna ukukukhaphela. Amahubo 37 verse 12 omubi uyamsongela olungileyo ngokubi amgedlele amazinyo. Kanti okwesine singakubalula futhi ukuthi umaphupho udutshulwa kungenzeka kuba uphawu luhluma ucishe wadutshulwa, lusho ukuthi kufanele ugweme intukuthelo nokungqubuzana phakathi kwakho nomunye umuntu, noma kuzokwazi ukugwema ukungqubuzana nentukuthelo phakathi kwakho nomunye umuntu. Umshumayeli 7 verse 9 uthi ke ungasheshi ukuthukuthela emoyeni wakho, ngokuba ke ulaka luhlala ezifubeni zeziwula. Number 5 umaphupho udutshulwa asiveze ukuthi singathatha njengophawu luhluma ukuthi awudubuleki, lusho ukuthi ke akulula ukuthi izigadli zabathakathi zikuthole ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyakulwela futhi ukuvikela. Isaiah 54 verse 17 uthi ke asike isikhali esenzelwe wena esiyakuphumelela, nalo lonke ulimi olukuvukelayo liyakwahlulelwa. Lokho kuyifa lezincebo zikaJehova nokulunga kwazo okuvela kimi, usho uJehova. Sivala ngakho ukuthi number 6 umaphupho udutshulwa asiveze ukuthi uthathe njengophawu oluhlakhuluma udutshulwa kodwa kukwazi ukuphunyula, lusho ukuthi kuzungu lwezitha zakho angeke liphumelele. Jeremiah 1 verse 19 ithi bayakulwa nawe kepha ke abaye kwahlula ngokuba nginawe, usho uJehova, ukuba ke ngiqophule. Siyabonga besibheka udaba lokudutshulwa. Yeza kufanele like le video, subscribe, you become a member, you contribute at least every month ngo-9 rand, noma you use that account uyibonayo to contribute at least like i-channel direct to show some appreciation ngenxa yokuthi sisinike isikhathi sikuphendule sikunikeze la impendulo ehlabahlosile eyinembile. Siyabonga.